Izuba rya nyumwebaziyo umunyeshingiro wa Kazodani Chumasho ayebemerwe mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda babitama nk'itobaza umugombora ya buremba okureba enguto yakora sibashakiraho yahika bitaba batangire okushanga ngo mirimo hangu tejemerire kandi nebukozesa byibirwe kirayo kuteganza no jya mu kitamana menshi kuronde bitwe government kurobinga government itebintu president Museveni atebintu hati Chicago ushanga abantu bazanda so nicyo tugerera ati twine kuzora mesho twene n'abasecurity RDC polisi oturashanje nakwata ijage bintu ya government nari na kompanya yakarukore ibintu tukabishanga byaheza kupakirwa motoka nyekiro haka drums 20 narayimwe kairi ya motoka ndijo kunka twashanga polisi yashyireho abantu twabashangaho babuza polisi yatugambira ku bashangaho wa records wa town council wa records ine hiyabira twaze twamwihayo mukuru w'entebe ya katano Reverend Samuel Katugunda nagira ngo abibire bintu ebi omwe yakwasirwe twinomwe konka mbaza obunwa mubovere konka twaragira ngo polisi egendeze kucondoza n'abandi babiri mu kikogo icyo kwibintu by'ayende tuje twashanga mu kwibwa kwa drums za Koroto twashanga harimo kwibwa kwa Raymond basipakira motoka James Matagizi meya wa town council ya Buremba nagira ngo abakwasirwa bakashangwa barukwiba Koroto hamwe na Raimu bagira ngo ibi babiri binabini itekateka ngo biba bakangira ngo bakana bapakira kuza gukora inguye nuko bakana bapakira umushayisha tuzicyo mbene statement zabo ba engineer bayano bapakira bagira ngo nibyo gukora inguye kandi baza gukora kandi binakwatsire nkabakwata nabyo kandi wabena pakira namkwata na mutumu cyome na muhoro za district gasha kwa Richard Nahabwe.